ihuriro rya FARDC rikomeje gukubira bidasubirwaho uyu mutwe wa AFCM 23 nyuma yuko na FDNB ikomeje kugotsa akumukandira Plaine de Ruzizi kugira ngo ibashe guca intege iri huriro rya AFCM 23. No operasiyo zikomeye mu misozi itandukanye muri teritwari ya Fizi, Mwenga, Uvira ndetse n'ahandi hatandukanye mu rukerera rwa kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Bihagaze gute mu gace kitwa Seberi muri inseketoro ya Njare muri groupement iherereye muri groupement yitwa Baungwe Side muri teritwari ya Fizi? Bibaye bibi, haragaragara ibikorwa bya gisirikare bikomeye ndetse n'inyuma y'igitero cyahitanye abagore babiri b'abasivili byabaye mu ijoro rya tariki ya 18 ishyira ku itariki ya 19 byongeye kuba bibi cyane. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano aravuga ko Force Armée de République Démocratique du Congo bahise bahinduka batangira ibikorwa bya gisirikare byo gushaka guhiga bukware abagabye igitero bakekwaho kuba ari abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro izwi nka ALC ikorera muri ibi bice. Biravugwa kandi ko operasiyo zamaze guhinduka n'isura nshya. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu ugiye kutubwira iri kuba akantu ku kandi. Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Safari, urambwira uti muri iki gitondo hazindutse izindi operasiyo. Tudatinze turagira ngo tugaragarize ishusho y'ibizindutse biba ndetse n'ibiri kugenda bikorwa. Kugeza ubu bihagaze gute? Ni igikorwa FDNB yafashije n'ihuriro rya FARDC bitewe n'uko habayeho gusa nko kwiga amayeri y'urugamba nyuma y'uko bari bafite ubwoba y'uko isaha ku isaha AFC iramutse yavanshe yerekeza mu mujyi wa Uvira, aba FDNB n'ubundi bahita bambuka iyi Plaine de Ruzizi bagahita bayituruka inyuma bakayiseramo hagati. Ukabona y'uko FDNB yakoze operasiyo karundura ikaba yatumye iri huriro rya M23 ricika intege mu kuba ryakwinjira umujyi wa Uvira. Ni byabaye kandi bigaragara mu ngeri kuko urebye imbaraga ndetse no kwavansa bari bafite kugera mu mujyi wa Uvira bakaba barawugezemo, ariko nakubwira ko gukumirwa cyangwa gukumira ko baramutse bavanshe bajya imbere bahura n'uruva gusenya rw'aba FDNB bacyaye bari ku mukandida wa Plaine de Ruzizi. Ni igikorwa gikomeye kiri gukorwa n'ingabo z'abarundi FDNB zikomeje gutera cyangwa akotsa igitutu iri huriro rya M23. Magingo rero birakaze birakomeye bitewe n'imbunda ziri gukoreshwa, bari gukoresha amaretirare bitewe no gutinyana bitewe yuko aha ni ahantu haba hagaragara. Ni nayo mpamvu abaturage benshi basigaye mu bagiye bava mu byabo bitewe n'imbunda bakoresha bitandukanye n'intambara wenda zagiye zibanza. Wabonaga yuko habagaho kurasana zeru, ariko magingo yandi imbunda ziremereye ziri gukora bitewe n'uko ari ibice bisa nkaho bigaragarira buri wese nta hantu wakwihisha, kuko isaha n'isaha wajya urasa n'umuntu uri aho hafi. Ni nayo mpamvu ubona urugamba rusa nk'urwagoranye kandi rukomeje kwimura abatari bakeya muri ibice bya za Runingu, ndetse ubona ko mu gace ka Kiriba kuzuyemo abaturage benshi, ubona ko batangiye kubura amajyo, ndetse ubona yuko bikomeje kugenda biba bibi cyane muri ibi bice bisatira umujyi wa Uvira. Bwana munyamakuru, kugeza ubu biri kuvuga ko Burundi bwamaze kuzana imbaraga zitandukanye n'izigeze zibaho zose mu mirwano, bijyanye n'uko bufite ubwoba bw'uko M23 yakongera kugaruka Uvira ikihimura. Byo bihagaze gute Safari birebana n'abarundi ku mirongo imbere y'urugamba? Update zabo nizi. Ubundi nakubwira yuko mu ntara z'Uburundi ushaka wakongeramo n'ino ntara yasize kivu cyane cyane umujyi wa Uvira, kuko umujyi wa Uvira ufite icyo uvuze kuri leta y'u Burundi, ufite icyo uvuze kuri perezida ndetse na bamwe b'abashoramari, kuko nakubwira ko bizinesi ziri mu mujyi wa Uvira 50% ari za perezida w'u Burundi. Ubona yuko ari ikintu kibangamye cyane kuba uno mujyi bawutakaza. Urabizi ibyagiye biba, ndetse no kuba uno mujyi waravuwemo na AFC23 ni ukuboko gukomeye Evariste Ndayishimiye yashyize hanze cyangwa yashyize
ku buryo bwose, ndetse magingo ihuriro rya FCM veruje ko itakwinjira mu mujyi wa Uvira. Birasa nk'aho ari nko gukanga kugira ngo berekane ko bafite imbaraga. Bivugwa ko hari amasezerano ari kuba no kuba wenda hari ibyo bari kumvikana, ntabwo nari namenya ngo ni ibiki, ariko mu bigaragara aba FDLB bafite imbaraga zidasubirwaho kandi bafite uburakari n'umujinya ku mbaraga zose. Rero ikiguzi cyose cyatangwa Evariste Ndayishimiye yagitanga bitewe nako bizinesi ze zari zisaga nkaho zamaze kujya hasi, kandi urabizi yuko ibi ngibi ibyagiye bigaragaza ko leta y'Kinshasa itigeze ishyiramo imbaraga mu kuba umujyi wa Uvira izi nyeshyamba za M23 zibuvamo, ahubwo bashyizemo imbaraga burani Evariste Ndayishimiye wakomeje yavansa, ariko bigakabicisha muri Kisekedi. Ariko icyo nakubwira cyo kwinjira mu mujyi wa Uvira, muri uno mujyi wa Uvira akwiriho rya M23 ni ibintu bitari buze kuborohera uko byagenda kose. Gusa isa iyo ari yo yose Amerika iri buse nkihakana ibyifuzo byabo, baratukwiyoha nyine babijyamo, ariko bashobora guhura n'akazi gakomeye bitewe n'uko ari atasiyo ikomeye cyane y'uno mujyi. Uno mujyi wa Uvira ni atasiyo ikomeye itandukanye n'indi mijyi yose izwi, bitewe y'uko bitaza koroha, umutekano utaza kumera neza, kuko magingo ya aba FDLB bari ku mukandara wa President Ruzizi. Bivugwa yuko n'abaramuka binjiye umujyi wa Uvira bazahita bazamukira muri bya bice n'ubundi byerekeza za Kamanyora, bigaragaza ko n'ubundi biteguye, ahubwo ibintu bigiye kuzaba bibi cyane, noneho urugamba rugasubira ihubise. Yego, nibyo Safari. Hari andi makuru wampaye muri message urambwira uti muri parike ya Virunga nawo mwitonda, ibintu ntabwo bikimeze uko byari bisanzwe. Ko byagenze gute? Niko bimeze, operasiyo zamaze gupangwa si muri no parike ya Virunga gusa, muri ya Nyiragongo niko bimeze, ndetse n'aha ngaha muri Kawusibyega. Ariko nakubwira yuko hari igitero cyagabwe mu masaha y'ejo n'ubundi mu rukerera rw'ejo, ariko n'ubu ngubu hari kumvikana imbunda ntoya n'inyenyeri muri no parike ya Virunga, nyuma y'uko n'ubundi habayeho gukocorana ku basirikare bari bavuye muri Virunga ku munsi w'ejo washize na AFC 23 bakumira bikomeye ko abasirikare bari bavuye muri Virunga bakwinjiramo baza gukoramo bakora withdraw basubirayo, ariko bigaragaza ko isaha ku isaha mwakumva ibintu bikomeye cyane cyangwa ibintu bihindutse, bitewe n'uko hano muri Virunga harimo abasirikare b'intoranywa batoranijwe bagomba gufata umujyi wa Goma bidasubirwaho, kandi byamaze gukonfirma n'ubwo ihuriro rya FCR riri gukora iyo bwabaga, aho bashyizemo aba special force ndetse n'urwego rw'ubutasi rukomeye, bigaragaza imbaraga abashyizemo zitandukanye n'ukuntu bari barajengekeye uno mujyi, bakomeje gukora operasiyo. Ariko uko byagenda kose bitewe n'abatasi bari muri uno mujyi, amakuru nge nakiriye ya Zandani biravuga ko bamwe mu ba special force ba FARDC bari muri uno mujyi mu ifatwa ryabo bose biyambuye uniform bakibera abaturage muri ibi bice byose, haba hano muri mu mujyi wa Goma, muri centre zigiye zitandukanye, Sake, centre za Rucuro, amasantere yose akikije aya matware y'ihuriro rya M23 hanyanyagiwemo bamwe mu ba special force bari ku mirongo y'imbere y'urugamba amwifatwa ry'uyu mujyi. Ariko bakomeje kugenda bakuramo bakeya, hari bamwe baragiye baba amamotari, muzagenda mwumva izo nkuru. Ariko icyo nakubwira cyo operasiyo bari gukora isa nkaho iri kubagora, ku buryo ntabwo wafata abantu ngo umenye ngo baraha ngaha, kuko urumva bisanishije n'igiturage, kandi baba abaturage kuko ni abakongomani. Abandi rero ni bamwe mu babyeyi b'abawazarendo batuye mu makaritsiye. Ntabwo umwana yaza kurya ngo umwine ibyo kurya, birashoboka umwana operasiyo yajyamo yose uko byagenda kose ntabwo wamusubiza inyuma. Ubwo urumva rero ni urugamba rukomeye rushobora kuza kubyara intambara muri uno mujyi wa Uvira, aho bamwe batangiye kuvuga ko atari ryeru bishobora kuza kuba ikibazo isaha ku isaha. Ndetse abasesenguzi mu kubona ibiri kuba nonaha, iyo wicaye ukaganira n'abakuze, bavuga ko ibi bitero bisa nkaho byateguwe kandi bisa nkaho bifite ababiyoboye
mu bice bigiye bitandukanye ubona yuko bitaza gutyo gusa. Bamwe baza bitwaza ko baje gusahura ndetse hakagiramo n'intasi zizira muri izo operasiyo kubera ko bavuze ko ari ugusahura hakemera hakaraswamo bangahe ndetse abandi bakirukanka bagakurikira abandi bamaze kunyanyagira mu bindi bice bigaragaza yuko n'ubundi uno mujyi wa Goma ugeranijwe kandi uri buze guhura n'ubuva gusenya kuko magingo ya muri pariki ya Virunga arakirare nizo ziri gukora kandi ziremereye bigaragaza ko hari n'intambara karundura kandi bizwi neza ko ino ntambara AFC itapfa kwitsinda muri ano maparike kuko biba bigoranye. Abaturage bamwe na bamwe bakaba batangiye gutakariza icyizere ihuriro rya AFC M23 bitewe n'uko umutekano ukomeje gusa nkaho ugorana mu bice bari kugenzura bwa munyamakuru. Kugeza ubu butabazi bwo buhagaze gute mbere ko turi burebe n'ubundi by'aya makuru maze kwakira? Maginga nta by'ubutabazi bwari bwaboneka uretse uko ihuriro rya AFC riza rikaturesha abaturage ariko ubona yuko abaturage bamaze kurakara bitewe yuko nakubwira yuko ababazarendo abenshi ntabwo basobanukiwe. Ababazarendo ni abenegihugu n'ubundi basa nk'abafasha igihugu cya FARDC kandi urumva ko ihuriro rya AFC M23 batabasha kubakontora kuko n'ubundi ni abaturage bayobora, ni bamwe ni abayobozi bayoborana. Urumva rero ni ikintu kitari buze korohera ihuriro rya AFC bwana munyamakuru. Yego, reka noneho dukomeze paje y'amakuru ndetse n'ibivugwa. Tubwira abadukurikiye ko mu mudugudu wa Marimo uherereye mu gace ka Bashari Mukoto ani muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hongeye gufatwa n'abarwanyi b'abazarendo aho kuwa gatandatu aribwo byabaye ariko twe tubonye amakuru abyemeza uyu munsi nyuma y'imirwano ikomeye yabahuje n'inyeshyamba y'imirwano ikomeye yabahuje abazarendo n'inyeshyamba za AFC. Amakuru guturuka ku bayobozi gakondo ndetse n'inzego z'umutekano zikora muri karagace aravuga ko imirwano yatangiye mu gitondo cya kare aho impande zombi zakoresheje ibitero bya gisirikare bikomeye offensive. Imirwano yabaye mu buryo bwegeranye bizwi nka close combat mu midugudu iherereye ahangaha muri Marimo ku murongo w'umuhanda Karembe Mpeti. Uyu muhanda rero ufatwa nk'inzira ya gisirikare ifite akamaro kanini cyase axe strategique kuko ihuza teritwari ya Masisi, Warikare ndetse na Warikare, bityo akaba ari inzira ikoreshwa mu gutwara ibikoresho bya gisirikare, ibiribwa ndetse n'ingabo. Nkuko rero amakuru y'abari hafi y'aho urugamba rwabereye abivuga, imirwano yamaze umunsi wose mu masaha y'umugoroba. Abarwanyi b'abazarendo bashoboye gusenya ibirindiro bya M23 birukana abarwanyi ba FARDC muri Maremo nyuma yo gutsindwa muri ako gace. Bamwe mu barwanyi ba M23 basubiye inyuma mu buryo bwa tactique cyase repli tactique berekeza mu gace ka Karembe mu burasirazuba, abandi berekeza mu midugudu yitwa Minjenje na Impeti mu gace ka Kasimba hani muri teritwari ya Waikare. Abasesenguzi mu bya gisirikare bavuga ko kwigarurira Maremo ari intambwe ikomeye ku ruhande rw'abazarendo kuko bizatumye inzira ihuza Karembe na Impeti hagarara. Umudugudu wa Impeti ufatwa nk'ikigo gikomeye cy'ibikoresho bya gisirikare n'ububiko cyase centre logistique ku nyeshyamba za FARDC no mu duce twegereye Pinga. Ibiro bikaba bivuze ko gufata Maremo bishobora kugabanya ubushobozi bwa M23 bwo kwereza ingabo n'ibikoresho ku rugamba muri aka gace. Iyi mirwano ikaba ibaye nyuma y'amasaha atarenze 28 habaye indi ntambara ikomeye mu gace ka Kashuga ho muri Bashari Mukoto. Muri Kashuga abarwanyi b'abazarendo bari basuye inyuma nyuma y'amasaha menshi y'imirwano bituma aka gace gasigara kari mu woko y'inyeshyamba za AFC M23. Kugeza umutekano ukomeje kuba muke cyane mu midugudu myinshi yo muri teritwari ya Masina Warikare. Amakuru avuga ko hakomeje kugaragara ingendo z'ingabo cyase mouvement de troops gutegura ibitero bishya ndetse n'utundi duce turimo kuba ikibuga cy'imirwano cyangwa se zone de combat. Abaturage benshi batuye muri utu duce bavuga ko bari mu bwoba bwinshi kuko imirwano ishobora kongera kubura umwanya wari wo wose, nkuko rero babigaragaza bakagaragaza ko ibintu byamaze kujya mu yindi sura. Ngayo nguko rero mutama no kubihagaze ni update ndagira ngo rukomeze tujyane n'ahandi tubwire ibiri kugenda biba. Yes, nibyo nuko byifashe muri
Nord Kivu ariko zone ya Minembwe ibintu bikomeje kuba bibi cyane, ndetse ubona yuko impande zose ziri gushinjanya ibikorwa byo guhohotera ituze ry'abaturage no gusenya ibikorwa remezo, haba kuri kote ya FARDC na kote ya M23 na NRDP twirwanyeho, bigaragaza yuko abaturage aribo bari kugira mu kaga gakomeye muri ibi bice bya zone ya Minembwe, cyane cyane mu bice bya za Itobuye, aho bigaragaza imihanda igenda isenyuka, bamwe bakabishyira ku bandi. Urumva rero ni igikorwa kigenda akigaruka, ubona yuko ibintu bisa nkaho biri gushyira mu mazi abira abaturage bo muri zone ya Minembwe. Ibi byose bikaba biri kuba hari imyiteguro ikomeye, ubona yuko intambara noneho igiye kuba iri buze gusiga abaturage abatari bakeya bagiye mu mazi abira cyangwa mu kaga gakomeye. Nuko situwasiyo ihagaze muri ibi bice, n'ubundi urabona yuko hakiriho gusa naho hariho imirwano igiye ikomeye kandi itanoroshye habe na gatoya, ubona yuko bitari buze korohera iri huriro rya AFC M23 n'NRDP twirwanaho, bitewe n'uburyo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bamaze noneho kugira ubwiyunge nyuma yo gukozanyaho ku ihuriro rya FARDC. Ubwo navuga ko ari abaje gufasha FARDC, abasirikare ba Angola, aho baje kurwana n'abawazalendo. Bigaragaza ko abawazalendo basa nkaho bari babaguriye. Ubu rero habayeho ubwiyunge busa nkaho bagiye bategura ama operasiyo, ndetse binagaragaza ko umuntu bashinze operasiyo muri Sud Kivu ari buze guhindura ibintu bikomeye, aho abasirikare bagiye kujya barwana mu itsinda ryabo, nimba ari abanyangora bakarwana mu itsinda ryabo, niba ari abahidu bakarwana mu itsinda ryabo, nimba ari abazalendo bakarwana mu itsinda ryabo. Ibyo ni bimaze gukorwa n'ihuriro rya FARDC bitewe no kudahuza kw'iki gisirikare, bigaragaza ko hagiye kuboneka impinduka ziri buze kugaragarira amaso y'abantu, kandi isaha ku isaha ibyo turi kuvuga ubu ngubu muri buze kumva ibitandukanye n'ibyo biri kuvugwa saha iyi ngiyi. Bwana munyamakuru Mutamu, umuntu ashobora kwibaza uti igisirikare cya Angola cyagowe n'iki? Ko tuzi ko ni abakomando bari bamenyereye cyangwa se bazobereye iby'urugamba, ariko kuri uwo musaruro wabo wabaye iyanga, byapfiriye. Ikintu cyabiteye, ndetse nabo bari kuvuga barivuga ko harimo ikintu cy'akagambane, ndetse bivugwa yuko bakunda kuba bari ku mirongo y'imbere bavansa, ariko mukavansa wenda basa nk'abasubiraho inyuma kwa kundi ku rugamba bigenda, bagasanga abandi basirikare babateze bambaye uniform za FARDC, bagaruka nanone inyuma bagasanga ni FARDC isa nkaho ikibataka, baje kugumbura ko ari abawazalendo basa nkaho baguzwe, bakunda kubarasaho cyangwa bakabagambanira. Ibi rero binagaragaza ko habayeho kudahuza ku bigendanye n'ururimi, bigasa naho n'ubundi bitaborohera. Ubwo navuga yuko ikintu cyabiteye ari abakomandazi bayobora ari ama operasiyo muri biriya bice bya zone ya Minembwe. Rero niyo mpamvu ubona ko habayeho gutsindwa haba ku ngabo z'Abatanzania ndetse n'izi ngabo zo muri Angola zimenyereye urugamba. Mu bigaragara bavuga ni uburyo bw'abakomanda, uburyo batigeze bayoboramo uru rugamba neza, akaba niyo mpamvu habaye impinduka zikomeye cyane mu kuyobora uru rugamba. Haba wenda hari ikiri gukorwa kugira ngo ayo makosa yose arangire, wenda akaba ari inama iri gukoreshwa cyangwa se irindi perereza ryimbitse rikorwa kugira ngo ikibazo kirangire? Ibyo byose byamenyekanye kubera iperereza ryabaye bitewe n'ubuyobozi bushya bwashyizemo, haba abagiye kuyobora urugamba n'abakuriye ubutasi muri Sud Kivu. Ibi byatumye ndetse abantu benshi ntabwo bari bamenye impamvu y'ifungwa ry'umuhanda. Ibi ni ibyakozwe n'amaraso mashya cyangwa mu buyobozi, ubona yuko hari ikintu bagiye gukosora, kandi inama z'igitaraganya ubu ziri kubera imbaraga zigaragaza ko operasiyo zose zigiye gukorwa ziri bukorwe kuri kote, buri kote wazahirite kugira urwana ukwayo, Abangora barwana ukwabo, FARDC n'ari abasipesho bajya ku mirongo y'urugamba ukwabo, kugira ngo noneho buri umwe ari wese n'ugiye uyoboye icyo gikundi kiri buze kubazwa ibyo bitigeze bibaho mu mirwanire yari maze iminsi iri kubera
muri ibi bice bya Sud Kivu bwana munyamakuru. Yego, tugenda tugana ku musozo Safari, niba wenda hari izindi update tutaba twibutse kukubazaho watubwira. Yes, nibyo wenda kuri update ibi ngibi byabaye muri Nord Kivu. Uyu Major General Ipadiri Muhizi Jonas, uyu akaba n'ubundi yarakoreye igisirikare cya FARDC ariko aza gufungwaho abavuga ko akekwaho kubakorana n'ihuriro rya AFC M23, nyuma baza kumurekura ariko baza kubiririmo ubu yarakiri mu mirimo. Impamvu rero ishoboka abakomeje kugenda bibaza amakuru nari nasesengura neza, bari bose ibi bitero byagabwe muri quartier ndetse bikaba byetana n'umukecuru we, bari kwibaza nimba hari amakuru aba bavende bashaka kuba bakiriye ko wenda yaba yarasubiye kuba akorana n'ihuriro rya AFC/M23, akaba wenda aribwo buryo bushoboka, cyangwa mo kimwe akaba hari AFC ikaba yamaze kubona yuko igomba gukura umwe mubyeyi we muri ibi bice kugira ngo adakomeza kubikayo bamwe mu baza kuhatatira cyangwa mu baza kuhaba mu buryo bugiye bufatika. Ni amakuru tukinonosora ariko ari buze kuza gusobanuka mu masaha ari imbere bwana munyamakuru. Yego Safari, reka tugushimire dusoreza aha. Yego, namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere usonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.